sasengiso sikhathi sato Tindzaba temsakato we-Channel Yemaswati. Lo muhla Tindzaba utilethelwa nguye lo Makhosi Ncumalo. Singangeni ngito Maswati lamakhe sitawucala ngako-ke kubuka tona-ke tihloko letihamba yembili. Silo semhlaba umlisa imbube ingwenyama yemaswati ichubekile yagitsa yona-ke incwala lencane esigodlweni yepheni kanti-ke futhi nayo-ke indlovukazi ichubekile nayo yagitsa incwala lencane khona-ke esigodlweni elithizini. Lihhovisi lengwenyama iKing's Office selikhiphe umbiko lapho khona liveta ukuthi indzaba yekufa kwetinkomo tengwenyama eMpumalanga esiteki ayisilo nani liciniso. Sikhwama selindlela Ndvongeni sesimemetele tingucuko kumasingcwabisane waso lo watiwa ngekuthi Siphephelo free funeral cover. Nati setingumthamo. Silo semhlaba umlisa imbube ingwenyama yemaswati igitse yona-ke incwala lencane esigodlweni yepheni kanti-ke futhi-ke bekade akhona emakhosikazi bantfu benkhosi kanye nesigodlo. Chubekele kugidwa kwencwala laphena esigodlweni ebuhleni lomuhla silo semhlaba umlisa imbube ingwenyama yemaswati emakhosikazi isigodlo abantu benkhosi kanye nelibutho lebekade livunule linotha ngemvunulo yemaswati bayishayile ingoma kuboneliseka ukuthi kuyevakala asisibone ukuthi kuhambe kanjani khona laphena ebuhleni. Kanti-ke sive lesinyenti naso sibe ngilesinye libeka sesikhona kuzabantu Channel Yemaswati Injustice wakadlamini ngisesigodlweni ebuhleni. Lihhovisi lengwenyama iKing's Office selikhiphe-ke umbiko ukuthi indzaba yekuthi kunetinkomo tengwenyama letifile lapha eMpumalanga esiteki ayisilo nani liciniso. Lo mbiko-ke ukhokhwe nguye-ke Tesiswati lokhulumela lelo hhovisi emva kwekuba kube khona-ke tindzaba letiphumako kiwo emakhasi abongcombomshini. Kulandzela indzaba lebeyisolo igcwele nakubo social media yokuthi tinkhomo letingemashumi tengwenyama titfolakele tifile enyangeni lephelile noma ke eminyakeni lophelile mhla tingemashumi kiyo-ke inyanga yengongoni. Lihhovisi lengwenyama iKing's Office selikhokhe umbiko wekuthi sekwendiwe lona-ke luphenyo ngalendzaba lapho khona kuthiwa kude lirekhodi noma ke bufakazi bekuthi kukhona tinkhomo tengwenyama letitfolakele tifile ngephandle kwesibaya sakhe leseMpumalanga
mistake ngaleli langa lelishiwoko. Futhi ke kuthiwa kude nelirekhodi lelikhomba kuhlindva kwalenkomo bese ke sekugiyelwa nalomtimba walesilwane. Lihhovisi lengwenyama iKing's Office lithi litawuchubeka ligadze ukuthi tindlu tetindzaba tinemaciniso kiko konke ke labakubikako. Lo mbiko ukhishwe ngu-Director of Communications ehhovisini le-King's Office. NginguNhlanhlathwala eTindzaba Yemaswati Channel. Sikhwama selindlela Ndongeni sesimemedele ingucuko lekhona leseyicalile lokukusekucale umnyaka lomusha kiyo ke masingcwabisane wabo lobitongeke ukuthi siphephelo free funeral cover. Leti ngucuko leti ke timemedelwe nguye ke umphathi walesikhwama umvane Nkosi lonkokhela lapha ezulwini. Sikhwama selindlela Ndongeni Eswatini National Provident Fund sesisukumikise ngalokusemthethweni tingucuko elihlelweni lomasingcwabisane walesikhwama lo watiwa ngekuthi siphephelo free funeral cover lamuhla lapha ehotela lase Happy Valley. Leti ngucuko timenyetelwe ngumphathi walesikhwama umvane Nkosi lonkokhela ngesikhathi lesikhwama sihlanganise tisebenti taso kuti khutsata phenze tinikwe nendlela yokusebenza njengoba kucala umnyaka lomusho. Being 3000 ecala lo shothi 3000 now hambe normal bese kuba nge-6000 na uhambe ngengodi. Ngibathi ngiyabona ingabe lengodi lenjani. Bese uyangizindela ngabe nje nalenza. Ngoba ngibathi ngiyabeka sathi hayi ke lokho. Yasiyakhuphuka ke nga-2014 iya 5,000 normal death and 10,000 for accidental death. Nyalo ke isesigabeni sokuthi ibhodi ihlangana minister ne-cabinet basibusisele lokuthi sale isuka 5,000 iya ku 7,500 for normal death and to 15,000 for accidental death. Nasithi 15,000 lokumcoke ngaloko ukuthi ekunene nabe sohambele isihloko sakho ufanele ukuthi the claim yendiwe within 6 months. Uma yendiwa in 6 months sengahle wendeke ukhale ukuthi cha sesicabanga ukuthi usho ukuthi ubebonga idingile imali endiphela seyisebenzele ku usho ukuthi ke nangabe lesihlobo lesihambile emhlabeni ngaba kuhle ukuthi vele 6 months agcineke. Kanti ke leti ngucuko nguleto letamenyetelwa indvuna yetisebenti phila buthelezi letifaka ekhatsi kwenyuso kwemali etholwa ngemalunga lesikhwama nakafa. Letisebenti tondliwe ngokwamoya umfundisi Zakhele Malasa tase tikhutsatwa ngobumcobo ekusebenta ngekutimisela nekubambisana nguthula Sizwe Dludlu. Kanti ke Tindzaba Tentsathu Channel Yemaswati nginguseluleko Cinzi nginaDumisa Dlamini kanye naJulisa Mamba sisezulwini. Libandla lelibuke kongiwa kwemvelo iEswatini Environmental Authority seyikhutsate bonake balimi labafise kusebenzisa tinhlanyelo letakhiwe ngebuchwephesha pheceleti ema-GMOs kokwekuthi abalandzele tingoni letifanele. Ngekugunyata ngumthetho we-Biosafety Act lo washaywa ngeminyaka wa-2012 live leMaswati liyakhona kwekuthi lisho kwekuthi ngitiphi tinhlanyelo lekufanele nalekungakafanele ukuthi tihlanyelwe ikakhulu ke leto lekubonakala ukuthi tinganyukubetwa imvelo. Kunetinhlanyelo ke lelatiwa ngekuthi bomandela ema-GMO seeds ngekusho kwabo labongayo imvelo labavetile kwekuthi balimi njengoba nje sekuhlanyelwa abangayike even leNingizimu Afrika bayawuthatha letinhlanyelo batihlanyele bangenayo ke imvume njengoba lo mthetho kubeka kuba sebaleni ukuthi kufuna bathole leyo mvumo lefanele. Njengelivela kaNgwane bandle cishe ngathi bayitholile imvume yokusebenzisa lenhlanyelo nebuchwepheshe ngilabo labenta cotton benta ke iBT cotton
le bayafaka le application ke kwaba ngu-cotton board nguye ke lo sita abalimi ukuthi balimele enhlanyelo. Njengoba secela balimi labaningi sebayalima kunetinhlanyelo ke lothola ukuthi batithola evenel bomakhelwane kakhulu kati leti fakwe tigcite elifuto baye bathi ke bomandela labanye ke bathi ngema-GMO seeds. Letinhlanyelo leti ke kuze ukuthi ukhona kuyisebenzisa evendla kangwane udinga ukuthi uthole imvume ngokomthetho wa 2012 i-Biosafety Act labe siya amendwa nga-2022. Lesikachaza nje ukuthi le nhlanyelo enicishe ifanele njengana kwabo franchise kwabo KFC ukuthi ngeke nje uvuke ekseni namhla sofra inkukhu bese soyibida ngithi KFC. Banika bayatokele tinhlanyelo nabo bafuna ukuthi uthole imvume ukuzotisebenzisa. Phindze futhi nelive lifuna ukuthi uthole imvume ngoba kunemigomo nembandzela ekusetshenzisweni kwato tinhlanyelo njengoba sathi nje ukuthi eMaswati aninhlanyelo yesintu yembila nangabe letinhlanyelo letimbili tilinywe esikhathi sinye uthola ukuthi lena yema-GMO noma lo mandela njengoba ungumnyuzi wona utabe sesohabilisa ke lensimu lena lombila wesintu ekuhambeni kwesikhathi ke umbila wesintu siyathi inhlanyelo iqhamuka esivunweni lesokusitholile kulowo mnyaka lo mbila wakho utawumila ungasabhaceki kanti futhi ke na usebenzisa lenhlanyelo le ema-GMO kunetimpo lekumele utende lesithi ngama-management practices kwendela ukuthi kungaqinise kwakhekela ukukhula mhlawumbe lese kungasakhona ukuthi limenenjeke noma uthola ukuthi sekunelokatani lese umlimi angasakhona ukumelana nato. Ngizandile Mpapane Tindzabeni te-Channel Yemaswati titfombe ngiseluleko Gcinzi sisembabane. Zela kuvela kwemibiko ekushoda kwagasolina eveni litiko letemcebo waphansi nemandla selicolisile esiveni ngalenkinga lecubeka nekuhlasela letinye tindzawo tekwetha kanti ke lelitiko lithi likhumbute tonke tinkampani letiletha gasolina laveni ngemsebenzi wato wekucinisekisa ukuthi live linagasolina lowanele. Luhlolo lento kulelitiko lukhomba ukuthi lenkinga ibangwe tinkinga tekuhambisa wona gasolina kanye nesidingo lesikhulu sawo eveni. Litiko lithi likhulumisene nato tonke letinkampani letiletha gasolina kuleli tacinisekisa ukuthi titawubuka tindlela tekusebenta letitawugwema kushoda kwawo gasolina eveni. Etindzabeni temsakato Channel Yemaswati nginguseluleko Gcinzi ngisembabane. Umndeni walapha endzaweni wakasimelane walapha endzaweni yasembi kwakhe lo wakhelwa indlu ngumhlabeleli lesekashiya emihlabeni isifiso ncwane waphinze ke wasitwa nguye ke BI phakathi ucishe wafa na uhlaselwa abantu bafuna babageca ngabobhusha uma ke sijuba ke wona ke umnyaka. Lo mndeni ke uvetile kokwekuthi labantu bakhalanga kwekuthi bona basitwa ngoba banani kanti ke futhi ke baphinze bababangisa lelikhaya. Lo mndeni wakasimelane embi kwakhe kwathi ke ngalomnye umnyaka kusaphila umhlabeleli waseNingizimu Afrika Sifiso Ncwane waba senhlanhleni ukuthi wakhelwe yona ke indlu ngolomhlabeleli kanti ke kwase kuvuka umsindvo wekuthi lendzawo akusiko yabo ngakho ke lendlu yakhiwe endzaweni yebantu kuhambe kwahamba lo mndeni waphinzwa waba senhlanhleni futhi yekuthi ke basitwe nguye ke umnumzane BI phakathi loye ke alekelele abantu naseNingizimu Afrika. Ngempela sonto ke lokwendekile ukuthi ke lo mndeni lo ugecwe ngabobhusha njengoba ke kuthiwa solo kuliwane ukuthi basuke kulela khaya kanti ke kugecwe babe welikhaya make welikhaya nebantwana labathathu. Ucale bafika umntwana lomncane agijima athi bhuti wakhe bayamshaya lapha estation eFootland basi sena saqhamuka lo mntwana omncane wasakhona lo mfana wedalo lekhaya athi bamshaye sambona vele bekavukile manje beka uthi bebaphethe bobhosha abakakhona umgeca ngoba bavukile lapho asinakagijima phambili ngasina ngiyaya khona angibamba baba wathasuka ngathi mina kanjani ngoba abantu bakabulala ngabobhosha station ngagijima ngabalandzela bendlela balandzela nayo station nangifika ngikhanza ngiyabuda ngithi abulawelani bantwana ngoba uthi umntwana yithi angathatha amabhokhi ekhaya athathe indobhade ekhaya lonke anemali alethela kini ngithi mina ngisasho kanjalo indlula athathe ibhusha indlula asebenza emagesini athathe ibhusha aconze kini nabaconza kini dede afike bababude ukuthi kahle ndlumane sizokhuluma asuke lo mdluli ashayela umntwana ngalobhusha anakashayela umntwana lobhusha abuye kini
angishaya ngalobhusha la ndlebeni angishaya ngalobhusha la ndlebeni akusikhululiwe asuke bale abona ukuthi siyafa udumelelana nami ushaya ngalobhusha angihlaba ngesikhala ngemuva ngihlaba ngesikhala ngemuva kulapho khona kubaleka nami sibaleke ngoba basebahlanganyela abanye bandla 100 nakasishaya ngalobhusha lomndlu ucela ukukhuluma igama lokuthi thina besivele simfuna ngoba simelana sifuna ukucetha ngalomndeni wasimela asishaya ngalobhusha sibaleke siyongena kamkhabela asingena kamkhabela sibalekela kamkhabela betabonke bebangaka lapha ku 100 abetala kamkhabela abaqhamukapi bonke labangaka baqhamuka la lesitolo saseFootland labemakhoba bantu bemmango kushothi lapho labafana labanasakhona nalabantu labafana bemmango bawakho ngifike ngoba ngibona ukuthi la vele kuyaliwa ngibamba noma ke ngiyamdonsa ukuthi sibele ekhaya ngoba bathi kahle phela abangindlulo ngithi uyabona ukuthi asiki thina sifuna lokuvula ukuthi ushayelwa ngomntwana awubaba lapho lakhala khona tibhusha khala enikwa nami bafu ngasinami yolalela noma ke nabamgawula ngalobhusha nalomfana lomnye wentombazana nalongekhula masise ngikwazi ngesikanda ngemuva ukuze abayekele nje abangabe bafa vele kubanga indaba kanjalo aqhamba lomnye waphihlikela ngale mbodlela lapha bamjikjela ngalabo bhusha bamthatha lo bhusha wakhe babaleka naye ngacoza kwi-police station emva kokuba ngiphume kuleli khaya ngesibhacekula ngayifika ngayi angithi Bobo wena ufuna ucoba bengabhusha athina hayi mina ngiyamlekelela babo wakho futhi ke bekuyindlela yalokuthi angigawule ngalobhusha bese bayeta bonke bayamthola ngalabo bhusha la enhloko bonke batikabhele cishe phele kuma 4 minutes so batikabhele ingabulekele kangakanani wena Bobo mina mede ngigcine vele kube emnyama solo ngimile bangise bangiyekela bona solo bangikapa ngalabo bhusha ngahlala phansi lapho ngahlala phansi wabese kabuya lokukhanya ngayibona indlela ngahamba ngaye ekhaya nakhona ngangagijima ngihamba nje kahle ngaye ekhaya solo bathi ngiko lo ungade ukuthi bathi ngiko lo ngenteni ngasinangifika ekhaya ngathatha insimbi ngabaleka ngaya embuleni lelinye ekhaya la ngifike ngathola khona isinto bangiphuthumisa esibhedlela lokungisa kufuneka ukuthi lenzaba emaphoyisa elingangelisonto ngahiphpi nyule kuze kube ngimanje solo lokho abayikhiphi lokho sesistikela thina ukuthi sizicela ukuthi basikhiphele esifundeni saloko bathi kufuna ukuthi siyele emphakathi siyohlala phansi sikhulumisane nesixoxisane phela kanjalo njenganzi selichiso lokwenteka lokhu kathi sokwaqala kwenteka siye report emaphoyiseni ucishe kanjalo kubebedelo kusho Lomndeni ulimele kamatima enhloko kanye ke nasemtimbeni kange uthi sewusabela ke nempilo yabo nginohlahla thwala Tindzaba Yemaswati channel Kulesikhathi samanje Maswati lamakhe sitawuphinze sibuke wona ke umbiko lochamuka khona ke etikweni leti-70 nenihlala kahle lapho khona umhlonishwa phila Buthelezi uyaveta ukuthi batali bangamangali ke futhi bangathuki ngani ngoba banifana labatawubhala wona ke ema-interviews kulabo labatawufunza even laseNingizimu Afrika ngulabo labacetha eminyakeni lophelile. Akhulumana beTindzaba Channel Yemaswati induna umhlonishwa phila Buthelezi uthi batali bangethuki bekuthi labo lasebabitiwe ngababitwe njani ngoba lamhlanje kuvalwa ema-interviews alabo lokukhanya ukuthi batawuya kuyofunza nabathola imfundzate leya eNingizimu Afrika. Akhulumana beTindzaba uthi batali bangethuki ngoba laba abangibona bathethwe lamhla ngilabathumela imibiko yabo noma amafomu abo lababonwa lomshina online kanti babathumela eminyakeni lophelile wathi laba lakukhanya ukuthi bacabanga batawubitwa nyalo basenema provisional results lokusho ukuthi ke basetawumela ema results abo anzube bende ama applications abo bona ke sabangena eminyakeni lotako. Induna ithi kubalekile ukuthi balalele bantu kakhulu konke lokhu labe ukhishwa ngilo litiko endzabeni inchawe mamba enkoyoyo.
Inyuvesi yaseSwatini imbabane campus lomuhla beyimukela ke bona abafundi labatawucala tona ke tifundvo tabo kulomnyaka. Vice Chancellor lebekathe ke yamukela bona abafundi kule nyuvesi ubecelile ke bafundi ukuthi ababe ngilabo ke labatiphatha kahle baphindze ke futhi banake tona tifundvo labatitele enyuvesi. Bathile ngetingane bafundi labatocala tifundvo tabo lapha enyuvesi yaseSwatini ligatsha lasembabane. Labafundi bebahlanganiswe namuhla kule nyuvesi lapho bakhuthathwe khona ngabomcoka bekunaka tifundvo tabo. Kulokuhlanganiswa kwabo lokwatiwa ngekuthi orientation. Labafundi bathola lithuba lekwati kabanti ngale nyuvesi kubhalisela tifundvo tabo kanye nendlela yekuphila njengomfundzi wenyuvesi. This indeed is a defining moment in which your new habits on education experience are formed to adjust to the new environment. Hence influence your academic success as well as your personal growth. It is indeed with humility that I acknowledge that as an institution like others in the country and the world over are slowly recovering from the impact of COVID-19, but the effects are far from over. We are indeed concerned about COVID-19, which became a global threat and joined the country to combat its spread as it devastated people's lives and also affected teaching and learning processes of the institution. The university had to adjust its almanac. As I'm talking, we are currently on the 2021-2022 academic year due to the intermittent national lockdowns and political unrest. The university had to adopt new teaching and learning methodologies to include online teaching and learning. Nabo ke labafundi bavetile ukuthi bese bakulambele kakhulu kufunza ngako ke batotimisela etfundweni tabo bagweme netilingo letingabaphathamisa basetama kufeza emaphupho abo. Ngijabule kakhulu ukuthi ngifike la esikolweni. Bengisolo ngilifuna lelisuku leli ngimele lona sese esikolweni high school. Ngiyajabula ukuthi ngize ngifika. Sesitsheliwe ngako konke kunatha kunenge nje. Kepha besifisile ukuthi size sifike emaphupheni ethu njengoba basikathile batala emakhaya. I'm very excited ukuqala ngifunde la Salela facility. Very excited and looking forward to the journey. Tindzaba temsakato Channel Yemaswati nginguseluleko Cinzi nginazandile Mpapane sisembabane. Indlovukazi imhlekazi lomuhla ichubekile yakitha yona ke incwala lencane laphana ke esigodlweni yelitsitsini bekathe ke bakhona ke nebantu benkosi khona lapha ke nelibutho nakugithwa wona ke umkhosi wencwala.
Uzandile Mpapane emgudweni elutsitsini. Tingako maswati lamakhele besimulathele tona kepha ke singatiphetsi sitawuphindze sibuke tona ke tihloko lethamba yembili. Silo semhlaba umlisa imbube ingwenyama yemaswati ichubekile ke yagetsa yona ingcwala lencane esigodlweni yepheni. Kanti ke futhi ngakulokunye nayo ke ihovukazi mhlekazi ichubekile yagitsa yona ke ingcwala esigodlweni elitsitsini bekathe bakhona ke emakhosikazi sigodlo bantu benkosi kanye nelibutho. Lihhovisi lengwenyama iKing's Office selikhiphe umbiko lapho liveta khona kwekuthi indzaba yekufa kwetinkomo tengwenyama eMpumalanga yesiteki ayisilo nani liciniso. Sikhwama selidlela Ndvongeni sesimemetele tingucuko kumasingcwabisane waso lowatiwa ngekuthi siphephelo free funeral cover. Letilandzelako maswati lamahle ndawo titfola ngensimbi yelishumi ngaloke lulwimi lwa George lomakhosi ncumalo nifisela kuyokubukela lokuhle tihlwe letilandzelako nisaleni kahle.